Pokret obnove Kraljevine Srbije. Program: državno uređenje, obnova Kraljevine Srbije. Pokret obnove Kraljevine Srbije to je politička organizacija koja se zalaže za uspostavljanje ustavne parlamentarne monarhije. Srbija ima i presto i prestolonaslednika. Karađorđevići su čisto krvna loza, potomci vođe prvog srpskog ustanka i vodilja ravnogorskog pokreta, po čijom kapom su bili poslednji čuvari kraljevine, čija uloga je u našoj državi konačno priznata i čiji istorijski značaj je u narodu shvaćen na pravi način. Uvaženi zastupnici monarhističke ideje, uvaženi predstavnici Srpske pravoslavne crkve, dragi gosti među kojima su večeras brojni profesori, lekari, kulturni i sportski radnici, građani, poljoprivrednici i domaćini, objedinjeni pod jednom krunom, krunom Kraljevine Srbije. Uvaženi predstavnici političkih partija, predstavnici medija, cenjeni delegati, želim vam dobrodošlicu na osnivačku skupštinu Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Želim sve da vas pozdravim ispred naše crkve i da prenesem pozdrave njegovog preosveštenstva, gospodina Lavrentija. Prijatelji draga u Hristu, braćo i sestre, dame i gospodo. Velika čast mi je ukazana od strane mojih izuzetnih drugara i prijatelja, braće u Hristu, Ljubana i Dragana, da vas pozdravim i da blagoslovim ovo vaše večerašnje sabranje. Verom u Boga, verom u prave vrednosti i vrline koje proističu od samoga Boga, mi stičemo pravo da budemo sažitelji Hristovi. Treba zapamtiti da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Tu ćemo svi biti kraljevi u carstvu koje nema kraja i nema lažnih ideala. Bog vas sve blagoslovio. Dragi prijatelji i braćo, večeras će nam se Boga mi još sve dok ova zemlja ne postane deo evropske porodice, monarhija, dok ne bude vraćena tamo gde pripada. I još nešto, dragi prijatelji, čega mnogi od vas verovatno nisu ni svesni. Jednoga dana, kada nikog od nas više ne bude bilo, pričat će se i pisat će se o podvigu jedne generacije, o jednoj grupi ljudi koja se skupila oko jedne svete ideje, smogla snage i Srbiju vratila tamo gde je mesto, tamo gde Srbija pripada, kao što već rekao, u evropsku porodicu monarhije. Vi ste borci za promene, mnogo sam ponosan na vas i hvala vam što postojite. Ovaj pokret nije nastao da bi delio. Ovaj pokret nije nastao da bi razbirao, da bi nekog ubeđivao. Kod ovog pokreta je samo jedna suština, on je pokret mira, pokret ljubavi i pokret želje, da svakom ukaže na jednu stvar. Budite sretni da budemo deo najelitnijeg dela sveta. Kao što je Španija pre 40 godina, kada je ekonomski propala, kada je nestala, tada su odlučili da dođe Juan Carlos, istoriju vidite danas koja se odbija pred našim očima. Dragi moji prijatelji, morate znati jednu stvar. Ovaj pokret je po meni nešto što je najlepše Srbija dobila posle Drugog svjetskog rata. Zato što je istinoljubiv i zato što nikom za jotu ne oduzima nikakvog njegovog postojanja. Meni lično je najsimpatičnije bilo kada smo stvarali ovaj pokret, gde mi jedan gospodin akademik pitao šta se do sad čekalo. Oni koji su pre nas sa ovim svetim stvarima igrali, a želeli su izgleda da to nikad ne bude, jednom su zauvek zaćutali. Zato vas molim sve,
prenesite svima. Mi želimo samo jednu stvar, da Srbija bude srećnija. Zagovaramo, svi isto mislimo. A za sve ovo lepo što se dešava u Srbiji, krivicu snose Šapčani. Vas, 300 ili 250, aman koliko ih je bilo sa Karađorđem u Marićevića Jarugi, pokrenuli ste mnoge stvari sa mrtve tačke i rekli dosta je bilo. Čega je dosta bilo? Republikanskih eksperimenata, lažnih monarhista koji malo vole kralja, malo mu se smeju, koji malo idu u crkvu, malo ne idu, koji se malo krste, malo se ne krste. Rekao je Dušan ono što svi osjećamo u srcu. Kako ćemo napraviti ono što nam je u genima, što je raspoloženje svih nas u Srbiji? Vidite, danas u Srbiji nigde se ne pevaju one pesme koje su bile popularne od 45. pa na ovamo. Stide ih se. U genima našeg naroda je Ravna Gora, kruna, crkva, tradicija, ali i budućnost po ugledu na moderne evropske kraljeve. Kako će naš odnos biti prema političkim strankama, prema onome kupi, prodaj, frange? Pa ne interesuju nas mnogo političke stranke. Interesuje nas Srbija. Sa hrišćanskom i bratskom ljubavlju odgovorit ćemo na sve izazove. Na mržnju, na bes, na diskvalifikaciju odgovorit ćemo argumentom, strpljivošću i ljubaznošću. Na one koji su se ogrešili, na sve one koji su zarad srpske slobode kroz vekove ginuli sa pesmom na usnama, s verom u Boga i za kralja i otadžbinu, i sve one koji su ih 45. pa na ovamo ponizili da nemaju mira ni na onom svetu, verujem da će ovih dana njihove duše naći smiraj, da će duše živih živeti mnogo bolje u Kraljevini Srbiji. Živjeli! Hvala što ste došli. Mi smo jedan veliki tim pun ljubavi i uopšte nije bitno ko koju funkciju obavlja u odboru, svi ćemo da radimo, taman svi bili predsjednici ili zamjenici ili obični članovi. I upravo tako, iz tog razloga, sa tim, uz dogovore zajedno sa svima vama, ja bih predložio kandidata za predsjednika gradskog odbora koji će nas predstavljati i voditi u naredne 4 godine. To je gospodin Ljuban Damjanović. Porodica kruna, pera i nada, tradiciju čuvamo i sada. Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, vašim izborom učinili ste mi veliku čast, ali to je za mene, verujte mi, isključivo velika obaveza pre svega. Na ovoj skupštini ste čuli mudre reči naših govornika i nema se tu šta dodati. Posebno mi je čast da se zahvalim našim uglednim gostima i ne kaže se uzalud da se domaćin po gostima poznaje. Zato sam ja večeras kao domaćin posebno ispunjen i zadovoljan. Pokret obnove Kraljevine Srbije, pokret obnove Kraljevine Srbije.